মাইনা আফাদৰ অনুষ্ঠানটোত আহি খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু মহিলাসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা অনুষ্ঠান আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ এটা মহিলাসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অনুষ্ঠান আৰু ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পায় আৰু মহিলাসকলৰ যিমান মহিলা আজি ইয়াত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে দেখি খুবেই ভাল লাগিছে ভাল লাগিল আহি পেলাই এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণেইতো আমি ধৰ্মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লাগে আৰু মহিলাসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আই মাতৃসকলৰ খুব দায়িত্ব আছে যে ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক তেওঁ যদি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ঘৰত আহি পোৱা নাই কিয় আহি পোৱা নাই তেওঁ যদি সৰু বয়সতে আমাৰ যদিও ট্ৰাইবেল মানুহ হিচাপত আমি মদ বা বনাওঁ বা আমি খোৱাটো সিমান এটা ডাঙৰ কথা বুলি নাভাবোঁ কিন্তু এটা লিমিটলৈকে যে কি কাৰণত তুমি মদ খাইছা যদিও কিমান খাইছা তুমি ক'তবা গৈছা যদিও কিয় গৈছা এইখিনি যাতে আমি নজৰ দিওঁ অকণমান যে তুমি এতিয়ালৈকে কিয় আহি পোৱা নাই কাৰণ সৰু বয়সতে বিয়া হ'লে এটা সমস্যা এটা বুলি নহয় হাজাৰটা সমস্যা হয় এটা হৈছে আপোনাৰ শাৰীৰিক সমস্যা সৰু বয়সত এটা ছোৱালী বিয়া হয় তাই মাক হ'ব সোনকালে মাক হ'ব আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁৰ ফিজিকেলি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইফালৰ পৰাও আমি দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন সময়ত ধৰক ব্লাডৰ কম হয় বা নিজৰ সন্তানটোক ভালকৈ ডাঙৰ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কম হোৱা দেখা যায় গতিকে সেইটো এটা সমস্যা থাকিল তাৰ উপৰিও কি হয় লাহে লাহে তেওঁলোকে তাৰমানে ঘৰখন চলাই নিয়াৰ বাবে যিখিনি দায়িত্বৰ প্ৰয়োজন বা জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন এটা যদি এজনী ছোৱালী 14 বছৰ বয়সতে বিয়া হয় তেওঁ যায় 25 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁৰ ঘৰখনত খুব এটা শান্তিৰ অৱস্থা নাথাকে কাৰণ তেতিয়ালৈকেহে তেওঁ নিজৰ বিষয়ে জানা হয় নিজক কেনেকৈ গতিকে কেতিয়াবা সেইকাৰণে কি দেখা পাওঁ যে আমি তাৰপিছত আকৌ মোবাইলত ফেচবুকত ক'ৰবা হেৰি হয় কাৰোবাৰ লগত পলাই যোৱাও দেখা পাইছোঁ যে দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক হৈও কেতিয়াবা বেলেগৰ লগত পলাই যোৱাও সেনেকুৱা পৰিৱেশো দেখা পাইছোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে এই কম বয়সত বিয়া হোৱাটো এটা বিৰাট আমাৰ কাৰণে ব্যাধি স্বৰূপ बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि माइनाव आफादनि सावराय मेल बेवहाय आङो दिनै गेवलां मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाना आं मोजां मोनदों मानो मोजां मोनदों माइनाव आरो बिमा बिनि गेजेराव मा फाराग दं फिल'सफिकेलि माइनावा मानो बिमा जानो हाया बिमाया मानो माइनाव जानो हाया बे खोथाखौ आं फिल'सफिकेलि रायजो राजानो आं बुजायना होनो हानायखाय आं गोजोननाय मोनदों खारन बिमाबानो माइनाव जानो हाया माइनावबाबो बिमा जानो हाया मोननैजों मोनसे जानांगोन मा जेथिया बिमाया माइनाव महर लागोन होमबाना समाजा मोजां लामाथिं थांगोन बे खाथां आं बेखौ दहाय बेखौ बिजिरना बुंखांबाय बेवहाय बेनिखायनो आङो फिन बुंफिननो गोसो खालामाखै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आसलते दा नोंथाङा जि खोथाखौ सोंदों बेयो जोंहा बाथौजों लोब्बा गैया डाइरेक्ट थेवबो नोंथाङा सोंदों जेला आं बुंदों आं माने मोजां मोनलायना बांसिन उन्दै उन्दै बैसोआव जिखिथा हाबा जायो बिथांमोननि गोबाङानो गोसो थोलायना हाबा जायो गोसो थोनाया मोनसे डिउटि नङा बे मोनसे इमसन हाबाया मोनसे हेभिएस्ट डिउटि बयनिख्रुइ गिलिरसिन डिउटि जिबननि बे गिलिरसिन डिउटिखौ इमसनेलि मावनो थांबा जे फेलें जानो हागौ बे खोथाखौ जोंनि गोदान जोलैया उन्दै बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिस' हाया बिनिखाय हाबा जायो जुदि मिथिनायमोनबा जे गोसो थोनाया मोनसे इमसन हाबा जानाया मोनसे बयनिख्रुइबो गिलिरसिन बिबान बे बिबानखौ बारनो गोनांबा आं सिगाङो बुजिग्रोनांगोन आंनि देहाया राफोद आंनि गोसोआ राफोद जाग्रोनांगोन बे खोथाखौ बुजिनो हायोब्ला बिथांमोना उन्दैयाव हाबा जानाय नङामोन सिगां हारसा बा बाङालिफ्राबो उन्दैयाव हाबा जायोमोन बे खोथाखौ जेला बुजायनो हाबाय बे गथ' बिथांमोननि हारिनि माने लाइमोनफोरनि मेलेमाव जेथिया सोनो हाबाय बेनिफ्राय बिथांमोनाव गेजेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोबस्रांबोदों जोबथाराखै खिन्थु जोबस्रांबोदों जोंनि माइनाव आफादाबो आरो माइनाव आरो बिमाफोराबो बे हाबाफारिखौ लानांगोन जे हाबाया मा आरो गोसो थोनाया मा बे फारागखौ मिथियाबा उन्दैयाव बयबो हाबा जागोन बे खाथां खोथा दिनैनि समाव जों बर'फोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै माब्लाबा गालाय गुजायफोरखौ नुनो मोनो बिनि सायाव नोंथाङा मा बिबुंथि होनो सानो नोंखौ बाथौआ जाबाय मोनसे ट्रेडिसनेल धोरोम बेखौ जों सिगां लिरनाय महर गैयामोन जों दासो लिरनो हमदों दा गोदानै न' खानायनिख्रुइ गोजाम न'खौ फोसाबनानै गोदान खालामनाया बांसिन गोब्राब खारन मोनसे खुन्थाखौ सेफायबा मोनसेजों गोलैगोन मोनसेखौ माबाबा मोनसेजों गोलैगोन बेबायदि जायो गतिके जोंहा बेखिनि गुलाय गुजाय एसे जाखागोन
खिन्थु आं आसा खालामो बे उनाव लागै जोबस्रांगोन आरो जोबस्रांबोदों